Чыңгыз Айтматов, кайрылып куштар келгенче. Отун арткан мулук мүйүз көгөгүздү бири жетелеп, бири айдап, эки бир тууган айылына жакындай бергенде, бири кашаатка жүгүрүп чыккан энесинин карааны көрүндү. Бул жолу кер толгоо узайып, балдарын эбактан бери күтүп жүргөндөй, чыдамсыздана кол сермеп, алда эмнелерди кыйкырды. Ара суокчунураак, эмне дегени түшүнүксүз. Сөзүн шамал жулак качкандай айрым «Ай, ау» дегени эштилет. Ха болбой улам кыйкырат. Балдар бирин-бири чоочуй карашты. «Талчүйдөн кабар болбосун?» деди Турман иреңи кубарып. «Жүр, бол, эртерээк айда». Көгөгүздү уруп согуп булар кыя жол менен төтөлөй шашылышты. Тери тебетей, тон, кам чукуй оор тартып, күйүгүп кетишти. Энесини тигинтип кыйкырышы жакшылыктын белгиси эмес эле. «Ай, эмне болуп кетти?» деген ойдон улам. Жана отунга барганда абамдын жолун тосуп чыгып түшүмдү жорутам. Келгенде көрөрсүң деп айтыша кетип, туманды өмгөктөгөнү азыр Элемандын эсине түшүп, энеси тигинтип турганда ал өз кылыгынан өзү үрктү. «О, Кудай, кесир сүйлөсөм кечиргин, кечир. Абам эле аман болсо экен, экинчи атпайм, абам эле аман болсо экен» деп зар какшап, Кудай деп түшүнгөн асмандагы кудурети ченемсиз алда бирөөгө көңүлүндө жалынып кайрылды. Ошол ок учкандай заматтын ортосунда баланын көз алдында койчумандын айылдан аттанганы, курал жарак байланып, бөктөрүнчөктүү сары турууга зоңк коюп мингени, «Кош, аман болгула, батаңарды бергиле, манасынар бага колдосун. Хейлеп алмаш, хейлеп айланай токонум» дегендери, абасы аны дайым токон деп эркелете турган, жабыла эрче жүгүргөндөрү, кош кабат алмаштын бир колу үзөңгүдө, экинчи колу томпойгон ичин кармай шашылып басканы, анын жанында өзү аба келип, өсүп өксүп ыйлап жүргөнү, агайын тууган көпчүлүк жөнөтчүлөр тигил айыл бул айыл аралаша ызы чуу түшүп, көл бойлоп чубаган кошунду ээрчи далбастагандары, ошонун баары ала була жылкынын опур-топур шатырап үркүп өткөн сымал бир заматта көз алдына тартылып, анын арасында абасынын өң түспөлү сүйлөгөнү күлгөнү чагылгандын жарыгы тийгендей бир окумга дапдаана болуп көрүнө калып, кайра өчүп кетип, көңүлүнө кат болуп орногон койчумандын манас айткандары, бет булчуңдары түйүлүп, көздөрү балбылдап, кекиртеги чытырап, жаагы карыш кетип, тиштери кашкайып, чиңгелдери арбайганы элестеп, катар элестеп, кабат элестеп, учкун тийгендей, куюн өткөндөй ушунун баары бир заматта көрүндү. Бала кара терге түшүп, эси угундой эңги-деңги, тили күрмөөгө келбей, тамагы какшып кетти. Кашатта кол сермеген энесинин үнү Элеманга эми ачык эшитилди. «Куураган Жубарымбек, окшошкон Жубарымбек, сайда изиңер табылбай, ой, болгула. Балдар ансайын шашылышты. Көгөгүздүн кашаңдыгы ушунда бир аябай кесирин тийгизди. «Силер кайда жүрөсүңөр, кыраныңар өчөп? Эртеден бери канча заман өттү? Ой, баспайсыңарбы, кыраныңар өчөп?» «Ой, келет ауыз апа, ой, деги эмне? Ой, деги соосуңарбы?» деп Турман жакындай берди. «Соо болсок мен ушинтип турамбы? Мен бейбак ушинтип атырыламбы? Күнүбүз минтип турганда, кеткендерден дарек жок, тырып этүүгө чама жок турганда, тиги кудалар бала чаптырышыптыр. Кашайгыр саманын кашайып, тиги жеңеңердин сиңдиси мөрт кетиптир. Жап-жаш эле бала эле, бечара уултай». Көрсө Алмаштын сиңдиси бойжеткен кыз бүгүн эртең менен башым деп барып үзүлүп кетиптир. Эчтеке дей албаган балдар мыкты өтүшүп, тердеп тепчип турушты. «Отунуңар менен омуран калгырлар, хайда өкүздү». Жүрө бергенде кер толгоо узайып, дагы кейип калды. «Атаңар болсо силерге тер менен жүрөгөм деп чыгылып кыйналып жатат. Уйкудан калдым дейт. Эмнесинин уйкусу? Аламат тиги аңгыча кудалардан кабар келип калса болобу? Атаны кокуяй жаш бала. Алмаш тим эле бүк түшүп калды. Устанын тамырын кармап көрсөм анча эмес» деп келет да. Сеңирбайды кер толгоо узайып, атынан айтпай дайыма уста дей турган. «Эмне кылабыз?» деди Турман.
Gertolgo zayıp kıynala öşküründü. Kantmaya gelek, barış gerek. Mındayda barbasa bolbaydı. Koyç kemezi turganda baldızım dep ökürüp çağıp barateleğe. Baldızım dep uğul tayti jakşı görçü. Men tep oyranın düşkeni oyrat kaptap geldi. Ne bolat ne koyat. Je bir talçıydan kavar jetpede. Hanu oylasam oyun men sana. Enesinin bul döylükön sarsanağa çırmalgan türün öleğin çöptöy ağarıp ketken çaçın elemanı emi bayqaganday gözlerinin aldı kalta kavargan birinci görgöndöy çoğuçup ansıda ıldam kıymıldap bek süylöp dele kayratынан gemi bey harekette жүрgönüne razı olup bir çeti bel baylap biraz tirle düştü. Çındığında da Kertolgo zayıptın erdigi var ile. Boyu çıgırçığынан gelgen, jaş çağında şakıldagan bışık, sarı kelin mintip, qarıgan gününde de tın, Sengiribay kerekeçi anı özü maqtar ile. Öz senin erdigin bir döçölük bar, baldarım seni tartsa kor bolbas, der ile. Hazır baldarın erçitip Kertolgo zayıp tez adımdap, tez süylöp ketip barajattı. Bulardın uyga kelişi abdan geyişti oldu. Almaş qaynilerini görüp oğu vetirgilap, özgöçe eylemandı küçügüm dep gökröküne kısıp, jatındaşımdan ayrıldım. Emcekteşimden ayrıldım. Havanar çok da müşkül iş düştü. El jurt çok da kıyın iş düştü. Dep kakşay turgan bolsa adamdın say sögü sığdaydı. Sengiribay kerekeçi özünün ustaqına büyünde jatkan eken, bayağı bütpögen işin işte oturganda, jürögüm dep çıgılgan boydan mıkçılıp erteden beri kuvattan getip alsırap jatıptır. Berki çoğun hüyge alıp barıp jat kral dese, men hazır kozga vağla, uşundere jatam dep koyuptur. Oşo boydan balta, çot, öve çamında, türkün jığa çağır, türkün asbaptın arasında tonun jamlıp, malakayın basa giyip, başın jastıktan götürübeydi. Eleman girip gelgendile denesi dör dey düştü. Öň tüsten gitken atasının türü, özgöçe artık baş nerse sыңar, kuatsız şalaygan manjalary muğnak bütkön kamış okşop, güröktöy zor koldurunun boş sulaşı gözüne başkaça göründü. Jaman göründü. Dağışı da özgörle düşkün eken. Geldiňer be, dedi alkın kıstap. Eleman atasının janına çök düşü otura getdi. Hemne oldu ata, hemne? Hemne bolsun. Sengiribay kerekeçi külügü hareketlendi. Ha bayağı kurgan jürek. Eştek emes, ötüp keter. Aňyça üýge Kertolgo zayıp menen Turman girip gelişdi. Kantıp kaldın usta, dedi ayalı, gözünün kırmenen erin saksına qarap. Dürüs, men de çoçuva kempir. Siler emme geçikbeyçen ögüle. Özüm başta barsam bolar ele, aylagança. Ketkende aman so gelse, hem buyursa ki bararız batağa. Kırgın düşse da, mundayda kelinti jalgız jibirmek belek. Çok ucun ögüle. Hiç de süleşkende kıgla. Uşunu menen Sengiribay'dan üýbülösü, iregeleş tuğandары, Jamanbay çal kempiri menen, gelini jaş balası menen, nары say ördöy kongon tuğandары kempir kesek bala çakası menen kaygılı almaştı koştup, kudalarga çok ucunup kalıştı. Mıktıraq kölük bары koşunga getip, mengenteri baytal, ögüz salaqtagan be, nopaz jetilep Turman jö getdi. Sen ataňa gaýrylışkyn, dep elemandy üýge taştap ketişdi. Elemandyň özü kalaganday, tilegenindey çykdy. Atasyny kıyıp ket albay turadyle, ketkenler getip, kiçinekey aylangyra düşdi. Tigilerdi jönötüp jüberip, etin erşitken eleman şaşı üýge jügürüp geletdi. Atasynyň munday orusy karmay jürgen. Biroq bul jolu balada bolsa atasynyň awalyn bötönçürök sezip, kolundan gelgen kandaýdyr bir jakşylyk gelse boşana atasyna körsötmekke degdep, hazır barıp çay kaynatıp berүүnü oýlap, atasyny jaş bala çaýap, içi eziledi. Egerde taqdir degen nerse turmuşda bar desek, anda elemandyň atasynyň janynda kalıp kalışı taqdyrdyň işi. Kança günden, kança gün ötüp, uşul günde eskerer. Eleman kayra gelgende Sengiribay kerekeçi murdagda ele jatkan eken. Jönöttüň be, dedi. Owa, kantyp kaldyň ata? Tüzükmen balam. Kısmam azın olaq çeňilde düşkönsi de.
dep balasını erkelete qarap, Seňirbay keregeçi biraz kuzgulup gülümsürep koydu. Haldağı açmandan kuyup içip al. Anan çay koysun koyup, butuňdy otga kurgat. Çokoyuň suwa. Oşol ele ustakana üýge moju asyp, kesindi çamyndylarda tutandyryp, özleri gögögüzgö artyp gelgen söňgöktörden otky taştap mojuga çay kaynagança eleman atasynyň janynda küýüp öleňdep jürdi. Anın unçukbay kes-kes ontulup jatkanyna eleman buşayman tartyp, kanterin bilbey başынан ötpögen soň jürek kanty oruryna düşünbey oturdy. Mal soýganda göre jürgen muştumday kızıl et. Adamdykda oşonday deşet. Tura öz muştumunday. Oşonun aynan Seňirdey bolgan Seňirbay adasy neçen döngöştü. Tügülün mato taşlardan özün gödörüp ketçi adam. Kança kerege uğuk, çamgarak, erseki kolundan jasalıp çykkan güjüldügen adam tegentip sulap jatsa, uşu da turawy. Süýlep aýtdy, ön çykpaýt, katu oýga getkendey. Ata, jürek kanty boryt, dedi bir wagtda eleman. Oşonda Seňirbay keregeçi aylasydan güldü. Tany koky deseňçe. Sende gezdemen da jüregimden kaýda ekenin bilgen emesmin. Kandy ormagy haýlanaýyn, orytda. Eleman atasyna jazdyk jülep berip, köýü oturup çay içdi. Atasynyň munak bütken kamyşka okşagan şadlyk goldary bu gezde çöýçöktü zorga qarmagany, kansız erinderi dirildip, çayda bir uğurtta bor üşkürüp oturgan elemandyň zihnin geýtdi. Uşinti oturganda kandaýdyr bir eç kimge aýtpas sırryn aýtgysy geldi. Anın jogabyny ukgysy geldi. Ata, men düş gördüm, dedi eleman. Kanday düş? Özüňizden gögögüz bar emespi? Oşonu minip alıp bir jerde getip baratam, adaşyp ketipdirmin, dep aýta başlady ele, aňyça eşikde ýitürip, hatjam biröөнün beri gözдөй jakындap kele jatkan döwürde oguldy. Seňirbay keregeçi sesdeye başyn götürdü, eşikке baş bakkan balasынан surady. Kemal, boz atjam birö? Şaşyp kele jataby? Taň şaşkanday. Aliki kişi jetip gelip, "Sake" dep üýdün sırtынан dawuştap attan düşdü. Jabaldaş boylu, gözü bakraýgan aldymdan izdegen sep çocuğanday, eleňdegen gözü awuşka al jaýdy suroga çamasy gelbey üýge girip geleri menen, "Haýlanaýyn gerekeçim. Aýlany kanday kılabys?" deý salgana. "Amançylykpy? Otur kuşwak." "Basyp ele jüret debesiň, amançylygy kaýsy, Sake?" dep kuşwak awuşka janyna oturup ýylamsyrap süýlej getdi. Talçuydan çymyn uçkan darek jok. Uşunça kol jer tübüne düşüp ketkendey, hoýrat köptügi menen jeňip ketet. Biz emes, neçen san kazakty kıyratyp ketken joňgur, bizdi koýaby degen söz ırbap ketdi. Alanday tursun, tege jylkysy köp aýyldar karabaşybızda alakajabys, haýla tabulbasa yndy ketebis dep dürbe otjat. Uşundaýda, dep Seňirbay başyn çaýkap tyňşady. Anan emi oşo biziň tegeregimiz bölünüp ketdi. Kaçabız dep kamyngandar da bar Sake. Hudaýanyň жүzüni arkylsyn. Emi kantdik? Har oýlap ber oýlap hareket kılsak bu je, towakel dep kalyň janda beýinin boğuruna ykkan kulunday tura bersek be dep başybız maň. Hattu baştu talçyýda alardyň günü ne boldy? Munda jatkan biziň gün ne bolsun? Temselep gelip kalganym uşul Sake. Bilgeniňdi aýt. Kurgan baştın aylasını tapay turabız. Erteden beri alsırap bozorup jatkan Seňirbay keregeçi kıynalsa da emi öýde turup oturdu. Benim bilgenim senin bilgeniňden artyk emes Kuke, dedi. Maydandan jakşylyk kabar gelebi degende eki göz tört. Emnesi bolsa da bugün erteňden uzabayt. Uruşda turuş jok. Je nary je beri uşu da maňdaýga çiýgende çoğu görerbiz. Çildeýip oturap, har kim bet aldynça kete bersek kanday bolat? Elçilik, jurtçuluk ajrap, sapyrlyp keter bekemiz. Ezebez öçüp keter beken, özüň öýlegin Kuke. Galyk bolup turgan soň anan azap tozugy bolat.
Oşol azap tozoguna arkim başынан tartıp görüngen çımından jandy qurgoy elden jerden bezek etkenimiz gelişer beken. Meyli şorubuz qaynap jengilip qalalı deýle. Bugün jengilsek, erteň jengip da geterbiz. Bizdiki Kudaýga da, bendege de hakykat iş. Biröөнün jurtun basıp jatkan jerimiz jok. Özübüz jetbesek muna arabızda bala çaka uruktukum turat. Bulardın da bir göreri bardır. Tuğra aytasyň seke, dep kuşuğa gawuşka sözgö muýuy baş ýekip kaldy. Göňülümdegini tapdyň. Birde jengip, birde jengilip gelgen düýnedir, dep ilgeri karılar aytar ele. Göwnesi tarık jaýyn kozgoşdy. O, bu oýrot joňgor degeniň baş biriktirip, köş çynagan kadimki kalın kalmak. Çoros, türgöt, koşot, tırgot degendir uyuşmaga girip, alarga bolot degenderi de koşulup oýrota talışkan. Bulardın azırkı başkanı Horo Hure degeni tezgen çılbırdı koluna bek karmada okşayt. Oýrot kayra baş götürüp küçödü. Horo Hure'nin ordosu Altayda suragany düýnüniň teňi. Kırgızlar menen oýrottun jolaşkany ejak. Jer zamandan beri deşet. Manasının doğrunda katu soğuş jürüp, Altaydan kayra gelgende ata-babalar uzuşu Alatuğ aymagyn boşatıp, el jurt bolup ornogan eken, andan beri kança jyl kança kılym ötdü. Anın arasında oýrottun içara ırkı getip, noyon taýşeleri bilik talaşıp oşentip jatıp tim turbay, çoň Kıtaýga neçen kol salıp, andan bir top jerden ajırap jengilip, tınçı getip kaldylar ýeme, jakyndan beri kayra ýawaý güçüp, dögürsüp doğrany jürüp turgan kes. Seňirbay Keregeçi oşol jogu geççilerge kaýrylyp mınday dep aýtdyra. Aýlanaýyn baldarym. Tynçlykka ne jatsyn? Mal bagyp, jer jyrtyp, anan kalsa momentep jyga çuzanyp, jan saktap göngen aýylbys. Mından artyk döletdi izdegende ele jok elek. Kan tebseme, degentep oýrot şykap gelgende elden bölünüp jatmak bilek. Ar namus degen oňoý jurt emes baldarym. Jogu bardym öldüm, lekin jengdim deşken eken murunkular. Beşeneke жазганdy görörsiňer. Degele kimden gana balası bolbosyn, kanatyma daldalap saktagym bar. Oýlagan oýdy kıstagan turmuş jeňet tura. Adam balasynyň jaratlyşy başyndan uşundaýby, bilgen jan jokka, soğuşkan. Ilajy jok, karmaşkan menen karmaşyp gün körü moýnubuzda. Anda eken jengilip gelbegile. Ölgönden jaman bolabız. Dedele oşunda Seňirbay Keregeçi. Emimintip, halda kanday bolat dep özü kümön sanap oturat. Bul emnesi? Jüregi sygylyp ontulup jatsa da Seňirbay Keregeçi bilgen akylyny aýtyp süýlegenden kaçkan jok. Tegel talçüýge ketkenderden biziň janybız artykpy? Dep aýtyp jatdy Kuşubak çalga. Senin tuğandaryň uşuny oýlaşpaýby? Makul deýle. Eçeşteke kılçaýbay ketdik deýle. Kaçdyk deýle. Oşanda barar jeribis gaýsa. Bekin her tyglar jeribis gaýsa. Uşuny oýlaşpaýby senin tuğandaryň? Gana gaýsy jagybys kıwla bolup turat. Kıtaýga getebis be. Hatam zamandan beri artybysdan saýa düşüp, salykyn salyp jeribizde talaşkan. Tentip oğan oýbuz bu. Samsı pındıcınaýbys be. Aksy anjiyan sürülsök, geçeyle sökü balta çapkan temir amir zulumdarına Samarkanga taş taşıp kul bolabız bu. Kana, kayjagybız on gelip turat. Supatay kaşkanın uşul akılın jalpy jurt ep görgen jok bile. Eki çal bul oýlarga kavatdalyp on çykpay tunjurowda. Oýlap görseň, uşul aýtylganlar çyndyk. Kış ortasında üç tarap jurtka kalys jerdep boğumdun kire berişinde kök moýnokda öýler tigilip, mal soýulyp, beýlerden jygyny ötken. Oşonda Supatay kaşka ağır türkün awaldy tarazlap süýlegen. İçarada ötken ketken do, kun, elegişdi unutaly. Geleceğibizdi oýlaýla. El jurtun kamyn göreli, toýukda turgan elibez tuş-tuşubuzda jylçyk jok. Tuş-tuşubuz duşman. Bir jak kanatybızda kazak tursa da
Kazak tuğandardan öz dalalatı özünde. Жоңгор күчөгөндөн бери казактын шайы кетти. Эгер жоңгор бизге кол салса, тагы ошол тараптан казактын жерин басып кирет. Башка катылар жери жок. Эрте күндө кеч кылбай азырланалы. Курал жабдыкты түгөлдөйлү, ат көлөктү даярдайлы деген болчу. Кушуга кабышканы атказып жиберип, Элеман үйгө кирип келгенде атасы 5 күн тыным албай иштеген немедей шалдырап жаткан экен. Чарчадың бата? Деді Элеман есі чығып. Оңбай қалдым ақшайды. Деді Сеңгірбай керегече ынтыға дем алып. Андай екен, мұнша емдеге қиналдың. Қачса, құшуақтар қачар еле ғой көп болса. Қалған ел тұрсақ, жетпейбі. Өзің айтқандай ашу жабық, қар қалың, қайда кетмегелі. Қайра сандалып келерлі да. Балам, кеп башқада. Мындай опырталдуу күндө бир эле киши качып жөнөсө мен киши үркөт. Ушундай чыдап турбасак, биз эл болуп эмне кереги бар? Күн 5 мылдый болуп калган, жанатаан бери унчукпай, бирде тиштенип, бирде чыдамы жетпей онтулугун Сеңгирбай керегече Элемандын дары чөп кайнатып берерин күтүп жатты. Атайын керегенин башына илип кургатып койгон сары гүлдө көкөмеренде ушундай өтө кыйналып кеткенде кайнаттырып ичет. Күчтүү чөп. Башты каңгыратса да жүрөктүн мыкшылганын жеңилдетет. Бала деген балада бачым эле кыймылдап кайнатып берсе болор эле, жүрөк чыдатпай бара жатат. Демейде кер толгу зайып, өзү эле билип чөптү кайнатып, чай сыңары демдеп белендеп коёр эле. Ал болса тигинтип кудаларга келинин алып жөнөдү. Мындайда жаманчылыкта кишичилик көрсөтүү ыйык парз эмеспи. Карачы эми, кырсык дегенде. Ушундай бой жетип турган кыздын мөрт кеткенин, эмдигиче жетип барышып, ой-бойлошуп, ый салып отурушкан чыгар. Кантмегиле анан. Ошентсе да эртерээк эле кайра келип калышса дурус болор эле. Капырай, бүгүнкү шалдыраш башкача го, дем кыстыгы улам аба жетпей бара жатат. Дарычөбүн ичкен соң Сеңгирбай керегече бир аз тыныгып жатты. Башы гүлдөп, тер кетип нымшыды. Бирок барган сайын кулагы тунуп, аябай чуулдап бүткөл денеси алоолор ысып чыкты. Ошол жатыштын өзүндө бер убакта кандайдыр өзөн толо суу каптап аккандай шар угулду. Ошол шар тим эле анын башынан ашып кетип, көмөлөтө агызып жөнөдү. Бул шаркыраган агынга туруштук берүүгө аракеттенип, Сеңгирбай керегече көңүлүндө бардык алуу күчүн жыйнап чымырканып, дал бастап жанталашат. Бирде эсин жоготкондой караңгылыкка төнүп кетип, бирде эсине келгендей сендиректеп, капырай эмне болуп баратам деп коркуп, өлүм деген ушу болуп жүрбөсүн деген шумдуктуу ойго кетти. Жүрөгүнүн тушу жанчылып, талкаланып эзилип калган өңтүгү сезилет. Кан уюп калгандай жүрөктүн тушу калдайып, туз сепкендей ачышат, күйгүзөт. Алиге өзөн толо шаркырама агым үнү кулактан эч бир кетпеди. Көз алды бүлбүлдөп, кара чырактын үлпүлдөгөн жалыны бирде өчүп, бирде жанып, үстүнө үңүлүп үйрүлгөн баласынын бет башы бирде көрүнүп, бирде көрүнбөйт. Коркпа балам, тигилер келип жеткендер, коркпа деген сөздөрдү кыялында өңүндөгүсүндөй айтып жатты. Бирок баланын эс чыкканына, алайган түрүнө караганда ал анын сөзүн эшитпеген сыяктуу. Бул кандай? Менин сөзүм угулбай жатабы? Деп түшүнбөй жатты атасы. Бир убакта өзү байкады. Тили байланып сүйлөккө жарабай калды. Ошондо чочуп кетти. Өлөрүн билди. Ошонтон улам бүткөн бою калтырап, муздай тоңуп бара жатты. Алда кокуй-ай. Түшүн жоруп берем дебедим беле. Тыңшаса экен. Айтайын, айтып калайын. Кушуга кабышка кетери менен Алиге айта баштаган түшүн Элеман улантып айтып берген. Ошол мулук мүйүз көк өгүздү минип адашып кеткен экен. Заңгыраган аска таштын арасында как эткен карга жок, ээн жерде кайда бараарын билбей, эмне кылаарын билбей ыйлайт, озондойт. Ошентсе алдынан ак боз ат минген алп адам чыгат. Сакалы аппак, көкүрөгүнө түшкөн, колунда найза, белинде кылычы бар.
"Eylaba balam", deyt haligi aksakal adam. "Sen teginde adamdın dawışı çykkan jakka bargynyň. Oşol kişinin aytkanyn degenin kılgın. Oşol emne aytsa, sen de oşana ayt", deyt. Ögüzüm minip eleman görsetken jerine barsa, özünün agasy koyçuman oturup alıp manas aytyp jatypdyr. Demeli tögültüp aytyp jatgan eken, barıldap aytyp jatgan eken, jer silkinip, asman kozgola, şamal göterilip kuyun jüret. "Janyma otur", degen koyçuman agasy, "Manas ayt", deyt. Oşol eki koşulup manas aytyp, oygunup ketse düşü eken. Jan dalbastap, jan üçün güreşip jatkan Seňirbay keregeçi, ömürünün uşul akyrky uçurunda barынан da balasının uşul tüşün jorup bere albay kalgany, katu ökünü çekenini emi düşündü. Kıyasında ulam pulkunup ulam güç çiğnap ayt berüge, ülgürüge hareketlenip jattı. Hattin, aklı ordunda birak, tili bulduruktap, görmöge gelbey kalgan bolçu. Kuşvak çal geter menen eleman tüşün aytıp bergende, "Antse, Kuda kalasa tüşün jakşı eken balam. Azırak turup, anan keyin jorp berem. Alsırap turam, bertike dem alıp olayın", degen bolçu. Oşonda ele çymyrkanyp jorp bersekin eken. Munemi ömürünün ayak çeninde buğa çeyin kança turmuştu başынан ötkürüp, kança jumuştardy bütürüp, bul dünyanın har türkün ısık suğun kança görüp, uşul mezgilge çeyin, uşul okumga çeyin jaşap gelip, munemi ömürünün akırkı uçurunda eko söz aytıp ketüge çaması jetpey, ak niyeti iş yüzüne aşpay, özü menen koşa aytılbay sır olup gökrögüne ketip katılıp barajattı. Egerde taqdir til alsa, biraz gana küte turup, biraz gana mümkünçülük berse, atası o düýnü ketip barajatyp bunu aytmak ele. "Balam, ar beri baştalgan nerse ertebi geç bayaktaydı. Ayağı jok su bolboyt, öçpös ot bolboyt, sınbas idiş bolboyt, jertilbas taş bolboyt, ölbäs can bolboyt. Lekin bu düýnüni görüp bilip getiş, bul düýnüge iz arttyryp getiş. Mına bakyt talay oşol. Mından artık eşdeke jok düýnüde. Emi menin sözümdi tyňşagyn balam. Tüş çyndyk emes, jorusa tegin emes. Senin tüşüňdi oýlap görsem, buyursa başyňa ayabay çoň bak konat. Baylyk demes, döwlet demes, önörlü bolad ekensiň. Önördün todoy biýige buyursa özüňden biýigiň bolad eken. Önördün aldy kızıl til. Ne üçün mintip aytkan? Adam balası özün özü düşünü, oşon üçün aytkan. Bu jalganda özgörülbös tügenbös, oş bos eş bir zat, eç bir can jok. Eşdege jok. Manastın özünde, oşol günden uşul gün tökken kumday gün öttü. Tügenbös neçen tün öttü, esep jetkis jyl öttü. Say taşınday can öttü, kanattağı kan öttü. Sırnay zalı er öttü, sancırgalı şer öttü. Atı kalıp narkı jok, eçen türlü el öttü. Oşol günden uşul gün ko buzulup say boldu. Ast üstüne aylanıp say buzulup to boldu. To buzulup ko boldu. Kaldayıp jatkan bu jerden kaysı jeri so boldu. Oşol günden uşul gün deniz kurgap çöl boldu. Çöl buzulup göl boldu. Tüz buzulup tör boldu. Jok su göktü tiregen to buzulup saz boldu. Jer betinde yelterden göp çaynalıp az boldu. Dep, oşul siyahtı göp nerseler aytılat emespe. Balam, bu lay alamda tüvelüktü turgan sanalı gana nerse var. Töbedegi jıldız tüvelüktü, aydı jandap tügengöz jol çekken, ar kaçan bir jerden çıgıp bir jerge batkan alamda kuyaş tüvelüktü. Kuyaş menen ay ortasında kalıgı orun algan kara jer tüvelüktü. Al emi jer üstünde sınbas öçpös, tügenbös da sürülbös, adamdın kayra bölüp kayra tuğulgan öz ruhu menen koşu jaşagan oy sana til. Günde süylöp, tiriçilik ötkörgön biz til kadırına jetmek belek. Al emi adam bolup önü börçüp turganda tilden tübölüktü,
tilden artyk öner jok. Oşon üçün balam, önörden aldy kızıl til degen. Jasalgan buyumdun bary jogalat. Kayra jasalyp kayra tügenöt. Adamzat kaçankı jer üstünde türü turgança jügürük oy bir okumga tınım albayt, tügenböйt. Oşol oy sanany bildirgen söz tügenböйt. Til ölböйt.